winjira mu rugo rw'intama atanyuze mw'irembo, uwo n'umujura agambiriye gutwara ibyo ufise. Oya niwemere ko umwanza gutwara iby'agaciro. Oya niwemere ko umwanza gutwara. Oya niwemere, oya niwemere ko umwanza gutwara iby'agaciro. Oya niwemere, oya niwemere ko umwanza gutwara iby'agaciro. Oya niwemere, oya niwemere ko umwanza. Ishengero turirimba iryo ryonyene. Oya niwemere, oya niwemere ko umwanza gutwara. Oya niwemere, oya niwemere ko twese umwanza gutwara. Oya niwemere, oya niwemere umwanza gutwara iby'agaciro. Oya niwemere, oya niwemere ko umwanza gutwara. Oya niwemere, oya niwemere ko umwanza gutwara. Oya niwemere, oya niwemere ko. Oya niwemere, niwemere umwanza gutwara. Oya niwemere, niwemere umwanza gutwara. Oya niwemere, oya niwemere. Oya niwemere, niwemerere ko umwanza gutwara iby'agaciro mu izina rya Yesu. Haleluya. Iby'agaciro Imana yaguhaye, naho Satani yo baranyaze icyambere, ariko hari ayandi mahirwe ya kabiri yo kuronka icya kabiri. Haleluya. Satani ashobora kuba yarakunyaza amahirwe ya mbere, ariko hari amahirwe ya kabiri yo kuronka icya kabiri mu izina rya Yesu. Satani ashobora kuba yarakunyaze urudandazwa rwa mbere, ariko hari amahirwe ya kabiri yo kuronka urundi rudandazwa mu izina rya Yesu. Satani ashobora kuba yarakunyaze urukundo rwa mbere, ariko hari amahirwe ya kabiri yo kuronka urukundo rwa kabiri mu izina rya Yesu. Satani ashobora kuba yarakunyaze amavuta yawe ya mbere, hari ayandi mahirwe yuko igiti naho coba cyaratemwe kikumva amazi gisubira kikanaga imizi kandi kikongera kigashamika. Hari ayandi mahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu. Abo Satani yateye ariko ntiyabica, bakaba bakiri bazima, ndagutangarije uyu munsi ko ari amahirwe yawe ya kabiri. Abo Satani yateye ingwara ntizibice, uyu munsi ndabatangarije ko ari amahirwe ya kabiri yo gukira. Abo Satani yarose ariko bakaguma bakiriho uyu munsi, ndabatangirije ko ari amahirwe ya kabiri yo kuronka. Abo Satani yanyaze uruvyaro ariko bakaba bakiri bazima, ndabatangarije ko ari amahirwe ya kabiri yo kuronka umwana. Ariko abantu bizera bari ngaho batere haleluya. Bari ngaho batere haleluya. Abo Satani
yanyaze mu buryo bucanye buriya akabatwara amahoro yo mu mutima. Uyu munsi ndabatangarije hari amahirwe ya kabiri. Haleluya. Naho wahora irota indoto mbi, uyu munsi hari amahirwe ya kabiri yo kurota indoto nziza. Naho kwa muganga bakubwiye ko iyo ndwara idakira, hari amahirwe ya kabiri yo muri Yesu, iyo ndwara irakira mu izina rya Yesu. Kwa muganga waraburiye amahirwe, ariko muri Yesu nturahaburira amahirwe. Kandi ntucike intege, bandanya kuza mu izina rya Yesu. Haleluya. Naho umugenzi wa mbere yaguhemukiye, hari cyari amahirwe ya kabiri. Imana ishobora guhagurutsa abandi bagenzi bakakubera umugisha. Kandi uyu munsi Imana irahagurutsa abantu b'umumaro mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Sinzi ko uyu munsi nakoranye n'abantu basukwizera muri kino kibanza. Haleluya. Haleluya. Hari umuntu asukwizera twakoranye uyu munsi yizeye ko Imana ikomeye. Hari umuntu yizeye ko Imana ishobora guhindura amateka. Hari umuntu yizeye ko Imana ishobora gushyira amahirwe ya kabiri. Hari umuntu yizeye ko Imana ishobora guhindura ubuzima. Hari umuntu yizeye ko Imana ishobora guhindura umutima. Hari umuntu yizeye ko Imana ishobora gukiza indwara. Hari umuntu yizeye ko Imana ishobora kugaburira umuntu. Hari umuntu yizeye ko Imana itanga amavuta. Hari umuntu yizeye ko Imana itanga ingabire. Abizera. Haleluya. 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 Bwira mweza ati hari cyari amahirwe ya kabiri ku buzima bw'izina rya Yesu. Imana imbwira gutegura aya masengesho, yarambwiye nti genda ubwira abantu. Hari abantu ibintu byapfuye, bihemuye, batakaje ibyizigiro, ariko ngomba kubashyirira amahirwe ya kabiri. Birashoboka ko kuwa mbere utashikiriwe, kuwa kabiri ntushikirwe, kuwa gatatu ntushikirwe, kuwa kane ntushikirwe, kuwa gatanu ntushikirwe, kuwa gatandatu ntushikirwe, ariko uyu munsi w'indwi ikidengeri nawe kirasohoka ushikirwe. Haleluya. Haleluya. Birashoboka ko mu miseze nta kazi warose, ariko kuri uyu munsi Imana irugurura imiryango y'akazi mu izina rya Yesu. Birashoboka ko iyi minsi yose utigeze utangarizwa ngo nawe wakire, ariko uyu munsi n'umunsi wawe mu izina rya Yesu. Ndagomba abantu bakura ibintu mu biharuro byinshi no mu makarikire menshi n'uburemere bw'ibintu n'ibibazo byose baremereye, no kubona umenga ikintu kirakomeye. Nta kintu na kimwe gikomeye imbere y'Imana. Nta kintu na kimwe Imana idashoboye. Iyo Imana ihagurutse gukora, ikora nk'Imana, kandi yivuze ego ntawe ushobora kuvuga oya, kandi iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Kandi uyu munsi Imana irugurura ku buzima bw'abantu batari bake baje muri kino kibanza. Haleluya. Haleluya. Ndakeneye gusa umutima w'umuntu wizeye, naho bo bane cyangwa batanu cyangwa batandatu bizeye, uyu munsi Imana irugurura imiryango yabo mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana irugurura imiryango yabo mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana irashyira amahirwe mashasha mu izina rya Yesu. Uyu munsi yari yabashinze intahe ikurikira zoba ari iwawe. Intahe ikurikira zoba ari iwawe mu izina rya Yesu. Gushima Imana kukurikira zoba ari ukwiwawe mu izina rya Yesu. Ariko umenga abantu bizera umunsi umenga ntago baje gukorana. Sinzi ko ari abantu bizeye abari ngaha. Hari ab'Imana yahaye akazi gakurikira mu ndwiza naki wawe. Uku kwezi kw'indwi ni ukwezi ko kwawe, ni ukwezi ko kugendererwa n'Imana. Ushobora kuba waratakaje, uku kwezi kw'indwi ntuzotakaza mu izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Haleluya. Haleluya. Imana ihagurutse ingabo zo mu isi mwemo muri kuno kwezi kw'indwi, zitonde ku rugamba kuva ku itariki ya mbere gusa ku itariki ya nyuma. Zizokwame zidufanda zigwanira ubwoko bw'Imana. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Ibyo abandi babona kari ingwara idakira, imbere y'Imana ibona kari ingwara ikira. Ibyo abandi babona nk'ibidashoboka, imbere y'Imana Imana
ibona bishoboka. Ibyo abandi babona ko bidakunda, imbere y'Imana, Imana ibiravyibona bikunda. Iyo abandi bavuze no, imbere y'abizera ntago tubona no, tubona next opportunity, tubona ama opportunity akurikira. Abantu bose babwiwe no, Imana ibashyiriye amahirwe ya kabiri izina rya Yesu. Ushobora kuba waradepoje ahantu cyangwa se waraprise ahantu runaka application yo gusaba ikintu runaka, bakakurungikira no kubizera ni next opportunity. Uyu munsi ntibikunze, ariko hari amahirwe ya kabiri, hari Imana ishobora gukora n'izina rya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Bwira mugenzi wati no kubizera, ene ayigira next, o akagira opportunity, amahirwe akurikira. Hari ayandi mahirwe ya kabiri, naho bitakoze ubwa mbere. Hari ayandi mahirwe ya kabiri, aha mbere barakubwiye no, ariko aha kabiri hari ayandi mahirwe. Haleluya, haleluya. Imana yacu ni Imana y'amahirwe ya kabiri. Imana yacu ni Imana itanga amahirwe ya kabiri. Imana yacu ni Imana yugurura ivyari vyuga bikuguruka. Imana yacu ni Imana iruhura imitima. Imana nidufashe cyane gose. Haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi urashikirwa nawe mu izina rya Yesu. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Ndashaka nigishe mu bangutsi, kubera ko ndaza gufata umwanya wo gusenga. Turafata umwanya wo gusenga, dukubita ingwara n'igisa n'ingwara cyose, dukubita inyatsi n'igisa n'inyatsi cyose, dukubita ibintu byabosha abantu, imiryango y'imigisha yabo yuguruke mu izina rya Yesu. Imana nidufate cyane gose, Imana nidutabare. Ababuze amahirwe y'urukundo, Imana ibaheze urukundo mu izina rya Yesu. Imana idutabare. Haleluya, haleluya. Nigeze kubona video umugore umwe ariko arashinga intahe avuga nti uyu munsi ngo ndanezerewe, ngo ndanezerewe, numva nashwanyaguritse ngo napfuye. Bamubaza ntivyagenze gute, ngo nabonye ngo umugabo wanje mu gitondo anyandikira ngo bonjour chérie, ngo ayiwe ngo nahwere bonjour chérie nayeruka kera. Imana ishyire amahirwe ya kabiri, bakwereka urukundo mw'izina rya Yesu. Imana ishinge cyane. Haleluya, haleluya. Abadamu muri hano, haleluya. Abagabo, haleluya. Uyu munsi nawe Imana igere mu ngo zanyu mu izina rya Yesu. Kandi ndumva hari ibintu Imana iza guhindura mu ngo z'abantu bari muri kino kibanza. Ndumva hari intambara Imana iza kugwana mu ngo z'abantu bari muri kino kibanza, kandi abaza kuzizera biraza kubabera uko mu izina rya Yesu. Hari intambara Satani yahagurukije mu ngo z'abantu, abantu barara barashwana, bakarara batumvikanye, umwe akajya mu mutima umeze ukundi, akajya mu mutima umeze kuriya, umwe akaraba hariya uwundi hariya. Uyu munsi birashigwa ku iherezo izina rya Yesu. Imana itukaho urukundo rwa kera ubugira kandi mu izina rya Yesu. Abizera Imana dutele haleluya. Urukundo rwakonje ku muntu wese ari ngaha, Imana irusubize kuba rushasha.